Pozdrav, ja sam Neša profesor Her i dobrodošli nazad na moj kanal. Večerašnji video će biti pravi užitak zato što ćemo razotkriti da li platinasto plavi ton ženama daje mladoliki izgled i lepotu. Ako želite da otkrijemo platinastu čaroliju, ostanite sa mnom. Ja sam Neša profesor Her i tema večerašnje emisije je da li platinasto plavi ton ženama daje mladolikost i privlačnost. Zašto je platinasto plava nijansa toliko različita u odnosu na druge plave nijanse? Kada nosite platinasto plavu nijansu, vi ste prosto pune samopouzdanja. To samopouzdanje automatski može da odašilje taj neki mladalački duh i mladolikost iz prostog razloga što je platinasto plava nijansa večita inspiracija i večiti modni trend. Ono što je specifičnost kod platinasto plave boje, odnosno njena karakteristika, je da ona ima specifičnost da osvetli samo lice. Ona samim tim osvetljavanjem lica čini lice mladoliko i kožu nekako svežijom i negovanijom. To je ta doza samopouzdanja i igranja sa modom kada nosite taj platinasti plavi ton koji je prosto prepoznatljiv. Kažu da jednom plavuša uvek plavuša i mislim da to negde i jeste tačno, ali šta je sa ženama koje godinama pokušavaju da dobiju taj platinasti ton i ne uspevaju da ga dobiju, već dobijaju to neko žutilo koje je potpuno bez sjaja i ne dobiju taj očekivani rezultat i onda jednostavno posle određenog vremena odustanu od platinasto plavog tona. To je to što malo fali da i one dođu do tog rezultata i da i one koračaju tako pune samopouzdanja i da jednostavno ostavljaju utisak te mladolikosti i igranja sa modom, jer plava boja je večita inspiracija, večiti modni trend. Varijacije su razne, ali je uvek prisutna i mislim da nikada neće ni izaći iz mode. Ja sam u svom dosadašnjem radu uvek dobijao željene rezultate, zahvaljujući tome što sam se posvećivao analizi kose i to je ono što stalno skrećem pažnju, a sada ćemo proći kroz te korake koji su jako bitni u postizanju platinasto plavog tona i mislim da svaka žena to može da postigne ako prati adekvatne korake. Jedna od čestih grešaka kada je u pitanju platinasto plava nijansa kose je taj da prosto nisu usaglašeni tonovi kože sa samom nijansom. Jako je bitno da usaglasite ton vaše kože sa nijansom koju odaberete. Nije svaka nijansa za svakoga i kad kažu ono sve mi boje lepo stoje, nije to baš tako kao što se čini. Dosta tu utiče i sam podton vaše kože, odnosno ta refleksija koju koža stvara i ono kako najlakše možete da utvrdite koji ste tip, da li ste topli ili hladan tip, je po samom posmatranju vaših vena na rukama. To je najbolje da odradite na dnevnom svetlu. Ako su vaše vene zelene, to znači da ste topli ton, a ako su vaše vene plave, to znači da ste hladan ton. Karakteristično za hladne tonove su te svetle puti, kože koje su sklone alergijama, kože koje jako teško tamne na suncu i to su kože koje se savršeno uklapaju uz platinasto plavi ton. Ako imate topao ton kože, to znači da jako brzo crnite na suncu, koža je otpornija, nije sklona alergijama, ali je osjetljivija u odnosu na hladan ton, što ne znači da nema plavog tona koji vama neće da stoji, samo treba da bude usklađen sa
samim tenom. Za te tople tonove uglavnom se i koriste toplije nijanse ili neutralne nijanse koje znači, nemaju tu hladnoću kao što delom ima platinasto plava nijansa. Tu su znači, uglavnom najsvetlije prirodne plave mogu da se koriste za tople tonove ili neke zlatno plave i med varijante, jer je mnogo bolje da i jako je bitno da se uskladi ton kože sa nijansom koju imate na glavi. Drugi korak je određivanje prirodnog tona kose, odnosno procenta sede kose i prisustva crvenog pigmenta. Treći jako bitan korak je da naučite da čitate nijanser, da ne gledate samo te slike na kutijama, jer to je prosto marketing, uvek je na kutijama lepa boja, vi posegnete za njom, ali to ne da rezultat koji ste očekivali i zato je bitno da znate da rastumačite brojeve u nijanseru kako ne bi dolazilo do greške. I treći jako bitan korak u svemu tome je da se ta platinasto plava nijansa neguje na adekvatan način. Jer samo zdrava i sjajna kosa može ostaviti utisak te mladolikosti, jer je ona ima pokret, lepršava je, prosto se vidi da sija, zdrava je i to je to. Znači, rekao sam da se usaglasi ton kože sa nijansom koju ste odabrali, da se izanalizira kosa, odnosno vaš prirodan ton, prisustvo sedih, to je procenat sedih, prisustvo crvenog pigmenta, da se nauči da se čita nijanser i da se ta platinasto plava nijansa adekvatno neguje, odnosno da se, jer prosto ona zahteva hidrataciju i da se ta boja osvežava i na neke druge načine od samog šamponiranja, maski koje osvežavaju boju, jer prosto platinasto plava nijansa to zahteva. Postići platinasto plavu nijansu uopšte nije teško, ali platinasto plavi ton nije za svakoga i to je ono što sam malo pre rekao, da je jako bitno da izanalizirate svoj ton kože da bi znali da li ste uopšte tip za platinasto plavu nijansu. Ja sam definitivno došao do načina eksperimentisanjem. Uvek sam voleo da probam nove stvari i da dam šansu brendovima, nekim čak i novim, potpuno anonimnim. I za 23 godine sam došao do metode koja definitivno daje rezultat, ali naravno uz adekvatnu analizu kose, to je ono što stalno ponavljam, jer meni godišnje kroz salon prođe oko 300 klijenata koji se farbaju u platinasto plavu i sve su zadovoljne. Kako to postižem? Postižem tako što, opet ponavljam, na adekvatan način analiziram kosu i samim tim tako i pristupam. To je to što sam rekao, znači svaka žena treba da nauči da analizira svoju kosu na adekvatan način, jer prosto i kroz određeno vreme se dešavaju procesi sa samom kosom kao što je pojava sedih i kosa nije ista kao recimo pre 3 godine. I zato je jako bitno da znate da analizirate svoju kosu da biste znale da na adekvatan način tu kosu i bojite, odnosno da postignete taj platinasto plavi ton. Jer ne farba se kosa isto kao kada je određen procenat sede prisutan, to jest manji procenat sede i kada je veći procenat sede kose prisutan, što opet kažem da je sasvim normalan proces i da se to menja iz godine u godinu. Kada naučite pravilnu analizu, vi ćete znati da analizirate svoju kosu u svakom trenutku i to je to što je bitno. Drugo, kada naučite da pravilno čitate nijanser, vi ćete uvek znati koju nijansu treba da odaberete, odnosno koji broj boje treba da uzmete da biste postigli platinasto plavi ton.
Takođe, ono što je jako bitno i što ne sme da se zanemari, a to je ta nega i održavanje platinasto-plave nijanse, zato što platinasto-plava nijansa je specifična i zahteva dodatnu negu, dosta hidratacije, osvežavanje boje šamponom, maskom, postoje tu razne varijacije i negde ono što se meni pokazalo kroz rad i kroz preporuku svojim klijentima je da otprilike 7.000 dinara košta nega za neki period od 6 meseci. Znači, ajde da kažem da ta neka osnovna nega košta 7.000 dinara i znači, imaćete preparata za održavanje svoje platinasto-plave nijanse za 6 meseci. Ono što je takođe specifičnost ove metode je što se prvi put radi edukacija za žene kao krajnje korisnike, jer naravno dosta kolega se isto raspituje za ovaj način i za moju metodu, što može da im poboljša promet u salonu i zadovoljstvo njihovih klijenata. I kada pričam o metodi, džabe vam je da znate jedan korak, na primjer da znate koji brend postiže platinasto-plavu nijansu, ako niste uradili neki drugi korak ili ako niste izanalizirali svoju kosu na adekvatan način. Tako da je u metodi jako bitno da se prođu svi koraci kako bi taj rezultat bio 100% uspešan. I to je to što kažem. Znači, ovo je vid metode za žene kao krajnje korisnike, jer prosto da ste zadovoljni svojom platinastom bojom, odnosno rezultatom, vi ne biste bile ovde i ne biste me pratile. Tako da, eto, to je nešto što se prvi put pojavljuje na ovim prostorima. Znači, edukacija za ženu kao krajnjeg korisnika, odnosno klijenta, da jednostavno to možete da postignete same, uz naravno moju metodu i savete koje ću uvek davati, tako da, kažem, opet ponavljam, nije svi koraci u metodi su bitni, jer, kažem, nije bitno koji brend postiže platinasto-plavu nijansu ako niste uradili adekvatnu analizu svog prirodnog tona, prisustva crvenog pigmenta, procenta sedih i evo, na primjer, ako tu postignutu platinasto-plavu nijansu ne negujete na adekvatan način. Jer samo takva negovana kosa, kažem, može da odaje taj utisak modolikosti i tog nekog, da kažem, utiska svežine i ceo taj, kažem, proces i paket je jako bitan da bi se postigao adekvatan rezultat i adekvatan efekat. Ovo je bila emisija da li platinasto-plava nijansa daje mladolikost i privlačnost. Ako imate problema sa postizanjem platinastog plavog tona, slobodno pišite u komentarima. Rado ću vam pomoći. Pričat ću dosta o važnosti tih koraka još sigurno kroz naredne videe i uvek to ponavljam. Ako želiš da postigneš platinasto-plavi ton i zato si ovde, slobodno piši u komentarima. Delit ću dosta saveta iz praktičnog rada, od same nege, održavanja boje, postizanja tona, analize kose, tako da zapratite ovaj kanal. I drago mi je što ste večeras bili sa mnom, a ja ću vam definitivno pomoći da postignete platinasto-plavu nijansu kose za 2 sata. Ja sam Neša profesor Her i hvala vam što ste večeras bili sa mnom. Vidimo se, pozdrav!